bloggers ya tete YouTube Facebook ya no mka manfo ho nsem obi a so etwedie ne kotedie ene gimi wo me ha Anukwasa na wokan medo na pia nya nie wo mudi gugu hunu ye oye mahudi no oba ba ko osori a na no kate odi atam no be ma bi so odi atam naked video ena yini Yama obibiara happy new month. You see the second half of the year emudia na chese ni GSM kwa na ye de esomomo na maba computer ma ho na busia maba ho de na chese kan hu se bidin kan hye obobi se me de enkomo bi eba besomo na gise onu nie na menie na ya bon komo ne a kire mu ye pa nti na ide na chese ka kum ye gine kwakwa no mu de ye ba bisa ne nsem na ya hye de course ye hu sesese ne papa no asan so e de a Chciópped bi so asan abegu akwam ni nyina no ebedi nkomo se ba ne sen e na afedi osan twa ne ho ebe kan se wono na kan wono osan so eboa no ebedi hu nkomo wa me nkomo sese ya siameda wasese wo gibre e de ema me makwa ba de na gibre ma me na me ne eye prophet lawyer Dr. Eric Nana Kwesi Amponsa entwetwe nkomo a medin kan ebobo so e de etwe wo na me na maboafo nso ase adabo roofings wo mo se wodansie hu nsem de wo mo afa enti bomoden na ene wo mu ni nkaso bom wo mo namba no egu screen no eso fa na frɛ na no mo eni nkaso bom sanso so na Imam Ali Spiritual Center wo mo se yade bia wo bete ne te e de ama honhom honam mu wo bebo e na afi www.gracekwanda.ho wo mo so eso bra no bebo ama eye online business no etimi akoso gibre na mema eye computer ma akonya na wonu so enchwetwe nse prof mema akwaba ya akudonto akua na ho te sei nyame adom na ho so e nyame adom ho ye pa me da nyame ase sei fidi a wo sum ye hyehyɛ ma me nyina no abu abowo na efidie akua na efidi sum pa amanfo wo hwɛ sɛ ne na kasa ne kwa ne bibia sɛ ne na nneɛma no ɛkɔ na ehu ni sɛ ɛyɛ nokura o nokura ba kokura ni so ni sɛ me nyɛ sa eba ne sɛ sɛ magye obi sika enye 3000 Ghana sɛ me bitiwe nyame ama manum abaye dadaada wo mu sika dada me nana ye twunwa na ye twunwa wo se fotu mfo mase e obe firi mo tam gold sei na de mame ntimi gold no enam se samade church ame ye ne ho sika ko be 5 years me mfa me nsa ka 1 Ghana da nyame wo so di madanse wow me church father preside da secretary ena maku mame wo mo ne san bo so me so mu tua meka nso kora menye ada magie ne bia me de ma nwisia ne nyanka bo so na ma cheche ama nyame fre me no wo hira ma obi bi dada na ade ne nyina ne se ewiase mama nkama sem eya efite bra enipa bi firi me nche wa ha koye asom dwie wi enyada na ne nyina ne se adwuma hyehyɛ ifiri baabi na besi baabi ne si baabi sofo bi ba me nche 2018 woni be yɛ adwuma okay na obanam no be yɛ adwuma me no we te sɛ nua because bible to hwɛ yɛ ne fa yɛ sɛ nua no bom tena asefa okay ti obey my assistant pastor okay when the TV so na e fa keke me de me do nyina ma no oba no oni yire mo no be ka se ohunu oba bi opese owade no odo oba no be kyerem na ye medum tini a matini no a ye fa na Evelyn no so wasori mu o wasori mu ha na so for ne di ni sen o de kwabena amowa okay o de kwabena amowa okay enti hwe no a Ebeneza kwabena amowa ya good hwe no a na mka chon se sa opo so wa no nti ma mo chance ya da 9 solid months sana me giato de nti na ma wo yesa koso no ba me nchenche nti na me pese me ready kakra eyi na osofo ne ba on nchenche ba me nchenche nti na nti me ware pekope okay nti wa na mpanyimfo hyase
marriage committee no settle omo yam before marriage counseling omo hyase ko he baby abe ma na te asefo be oba no gitum oba no mamini die ni buo ono ne papa na mama ba no kan se wo na watete akoda nti ye do bibi adam edu so ko ye engagement oba ni frasin fo so be ma so se half nzema ni we do bi ase na afi mfante okay nti ye wedding chenche wa ha nya na mhisa so asori ya gazette nti aban na me tumi a so ko AMA eko ko fellow form na oba na wo de abere ne ando so ekiri na eno ochi ya sama marriage certificate ankasa se de wakokota e de nyina ama mo afumu wa aware enum 7 months pe no mhya sese ntokwa wo di say be merska ejina mo amfie mienu e oba na ba me ba se ntimi na oba no nware bi asafo mpanyimfo si hu nkonya empresia systems our platform so oso ntimi nware bi na mso ntimi nware bi am dia obi ntimi mfoso aware ye de mo fa nyame kwanso tumufo a oba so mpe be ma so mpe we am so ntimi dia okohu oba no we de me yebusuan me ye papa nti kwana be me fa busuan fo pampa na mo ko oba no nkrum e wa asenfo so esukuru be fa na asen da tano okay na mo ko na so mpo oba no na abo busuan fo na mane nti eno achi na mo nyina mo tena ase oba no papa nu ebu wakaso a ese be bi dia koti janse na mo ko hia na mo gu awale wo hufie wie no na akoyi wo no ma nyina firi ba bia wo ba so fa no ma na mo ba asore na isa yi certificate ni busa certificate ni mo so mo mpa awade ni ntwam ye busa ba ma no prince ya so wo mpe oba prince ya so wo mpe ni twa certificate let's me try report at the 2 years for that okay afei wo hanu mo na oba na be ka kire me say sofo ni ja ye free best na wotwe me kon sofo nso wo hu de ba ni tin nti san tie dia omunya aware ne yantwem pana nti oba be ka kire na wo de to asafo mpanyifo na ye meeting sin no sa de no oba no hwe na wan try ba sa pepe pa e manyame ne onyam enkoso le gu no hu fi gu asafo no hu fi be ma no be taking for cheap obete obeya nti san tie dia so wo pebiam dia oma be ma no enko hu na busuafo omunya nti be de na manimu a dia ho na fe sofo no hu se oba no koka asa na sore ba no na asesa nti be na otwe miensa na o ma sore o franso a wonfa na panyifo hie yeso won frɛ no cause ya so ye wo mara wo mu sese wo firi mu 3 weeks na mfa bibia ento ye ni mu a ye ho kwase terminate appointment because so the application ba ye a bibia da fa so to wo frɛ no the speaker na onim na panyifo nyina hia no se yan we bibi ofie na panyifo sa wo ye sofo a yetu aka na betimi eja wo bo so miensa na otwe miensa de ade o so beba one Sunday bi ye ho no ba ye no so ntimi nya adwuma ni bi ntimi nya bi dia ani ye na so kire nsore ma na e de tu TV so se yesre e fi na ko South of ba ye na nya adwuma bi na on post no self okay e de aba na nya adwuma bi asa afa wo ho no mo na sofi obi afro sofi Ebenezer so wo asori wo mu secret oso amsa e de be secret oh ani fa secret tu ge akuya de ya ka ehunu hwe ye ya sori nso na no me da platform so ya metwa nyame na me ye fasten kra metisa amanfo frem say papa bi ne na yere de wakosi Ajapa TV a wo mo sell so ma ba oje 3000 nti me hwe mu na na sa nipa na oba yen so no me sofo no na kofa no ba ye okay because o mo fi ko ba kofa no ba ye won na yere me no mo ba ha che the baby ya so ya ha no ba secretary otepono ho ya ha te say hospital but ye ntwa consultation fee unsam ye too intelligent oba ba bia wo firi onse wo mo ba wo secretary ne to yeah obobusa buso mo kwanso owi a ba bia wo firi wo ba je details no wo ba je mo telephone number nurse of kin obi a BBC e be frɛ no wo ba examine nipa so de yare na ba ya wo ba hwɛ se condition nya na hospital wo me nya ne ntena akora okay she is well trained to do that don't say mo amu hunu bi ofa so mo amu hunu bi ono teto nti ansan ni pan mra manim no na bibi yeso mu ye bia no o ma ye nti won ba ye ko he book no secretary no o me ye miensa ba ko efe ne grace o mo ji o mtua 500 Ghana cedi no mo spiritual items and o mama card no de ba me na mhwe o mo na na yere ntimi nkasa ha na o be kasa ye
otimi nante but na otwe mu kakra okay na Awurade ma meka se okwa wonyae na ntwe na mo wie ne se because oso se be ya cholesterol no enye o mako ama according to papa mo se afe ni July ya yesim afa de mente hwe nti me hwe se ejapafo ye na me se wow dwa am fresh of Ebenezer na o mfa papa ye di mewu but me da nyame ase se ejapafo no ehunu se nsem bi ho a nsisi so papa ede ya na afe baako akoba bi na so wakoba bi mpo na so wakoya akwankyere bi na asam ka wo na mfa se mfa nko TV so mfa ko radio so ba so wafre wafe de wo frɛ a wo di bi atam mu nya de nti wona mo ka mo se wi yam se me so mo frɛ me interview so dem se me de me social media na me si abasato aso na nti I know how to talk me a loud mouth speaker ta fa mo tie me nsɛm no hwa na mo pa akyɛw se mo sere papa ne se no ho akyere nti mo se memma say ya no kwese nya no ko me fa nsɛm ye sofo na me mo papa na 1000 Ghana cedis no mfa nyam se mate afedi anadwo no a ena manase of fast story say me ka say na de daba bia computer man is caught red-handed and you'll be on the caption computer man dupes somebody computer man blah 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 nti sa mate men kasa men ye hwe memma no ma akọ na hwe nti afedi o mkọ wie na nyumre na ene yeso betena TV no so na enya papa ni picture we say media work and it is well connected we dey we peke na enya papa ni ene picture na yere to so ti kasa ya na che na se nipa bia wo boss apo no enim eti ye ya de ni papa no na yi picture to so no ene kasa fa ho na me sha se me de no me e to TV no so nti hwa na me sa twe me so fo no ye sa no okay enso picture to so nti ye na de che ye na msa na do na ma bi freye se wo ne ma na wo ye sa na share fence wo ma na oni wo de bi ase ni fie nti pono a omobo obesan na masofo ne ba ho no mo tan ase no mo ye nti man kasa na de cha no papa na wo ne yire ede me ko ajapa na sha ase se wo frɛ se wo pachew mse mo ba audio no mate yeah mate audio in fact na me ho atwi me kakra na ebere bi me sofo no ya no aka cho bi computer man bi wo ni secret me gure ni mase na yese na me bisa wo why no boni bi o ka so wo ko wanja no kwan dia na wo dia ye nti ama wo ye osa yahudi a woni pa nyina mu ne se empagya nyame apagya me eno no efiri bra me ama bia me TV me se sa content wo me mpe ye nya wo so no efiri wo me asom nyu me da nti a group of people but okay amantra wade bi me tia me munipa computer man me ye madum onse mo wa bra bia nipa ba na eba aha ma nipa ba ha bro ani ade pen drives okay oton menton we matwe ni edini bloggers ya tete YouTube Facebook ya no mka manfo ho nsem obi a so etwedie ne kotedie na ejimi wo me ha anu kwasem na wokan medo na pia nya ni wo mudi gugu hunu ye oye mahudi no oba ba ko osori a na no kate odi atam no be ma bi so odi atam naked video na yini amanfo na de bre me mesam se uso untimi ni me hyehyɛ adwuma wo hye wo de se me sem ya expose na ahu nka amanfo be dwane de din gu ho no Bologa ba ko ho so o wa abrochi mem abrante na no kate kama na no botwam na odie na ema ponte de gu nsom gu nanum na wo so da wo so obi ntibi da de se de din gu ho ne die wosi ye blogger ba ko a osuna no kate wo di matem no wo di asofo atem wono ko aso won na ye wonso tam a okokọ fa aponche e wonyenya no a na odi aponche tu me video ye onso ne die na da ho oh come on now is it necessary some de me kire wo mo se eno ma wo mo so mo expose me wo benya expose a me old video na be kwa kofa wonte tunsum asem ase Twitter ba we fake asa wonya bibia ele bia me ma me free ensuo to e beta na be kwa video me ye nipa bia masoro me kire wo mo se
wo mo ho nsem nyina ba na o ma hwe ya me de nyina ba ma bloggers wi a me kai na me de ama ge ba ko onso wa ye blogger bi a Jimmy otena so anu o Jimmy aha Alice ono ne die ni blogger ba ko a onso oyo ba otena so a obedi amanfo atem saa wono a wo pacho fa hye me kakra o me no sa abo ne di nso ne die ni na se de obi aye ntina eye video I'm say obi no obi da so ye also another blogger one na was on the expose the whole Ghana when him ye ai we tamwa na all she we are a positive show the mubro no na the HIV AIDS akwaya test na a prove positive ai nipa no timi dini na odi information na bam tini na wo so and so a blogger ne should be mad than the HIV test no nyina wa ni din ni video ni bibia tama yeri na wa ye twen moja e prove say positive enso ni 1 2 3 4 5 so fu bia onso hye nipa bi achi wa ye no say soro abofo ma nipa ese nipa e wa Ghana ha anuanom miensa no ombu omu daaye onso ne die ni no omu daaye e wa Accra ha omu die ni omu so adie ni we so aye blogger baako onso sa ya brante oni software bi software no omutai interview no kasa o telephone so no yese wonso tama no ne sa blogger onso na no ode no ya namfo ntam odi wotum odi omutum no omutu video ni eni aha onso ekokosi South Africa we di wotum astofo mi no ena edebere mti se wo chi personal so bebu obi ene masia obi a obi secret also blogger baako wase won so de oyo ba na no wa ya pa wono wankasa ne fie kanaman abo tuntum pa wono ne dasode anopa ne enyimre enyinara enso video eni wodi ono ankasa kunu a wawa no na de saade we e de feel London e de brebe ko see mi sister so France na oni mi sister kunu fi kro ba ko emem o de ma no na masaka wo su ye sofo kro no a taman ko pu bi yire ene na da ai ko su ni ko gu ne mase ko su ni ko gu ne mase ya simpe on should need to kaya hey 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 me envelope for mommy when na chi obisu wa ye bema ya won kan kwase asem eno me wo me ane de wo me laptop so se me ya chere akua nka mbobo e no se oman mu ya wo mra ho minimra enti dia na manfo bi ye jejeje we suppose if you do the kwasiafo moa mo hyehyehyehyɛ na atwiri mo hyehyehyehyɛ na atwiri mo se mo vi ne na mo ajapa de amfa sika amutua ma me sofo de wonye amfa enti sanya papa ni na yire ekoka ya say wo mo ba ha first also betimi aye no within 2 weeks omo fa 3000 bra now 2 weeks no na 1 month aba 2 months aba na wo kire mu say wo krampo kire say enti enwotwe ate enti nwotwe no emu nan ate enti we ensa anye huhumu yare say na wo kire fa say ya bonu tu ana say ya to na dro huhumu no to mfa nko hospital wo pa kire say ni nyina eye ntro ni nyina ye tro proje no kura ba kokura ni sabo be ma bo odi a kire me ba bi efire wedim eye omo grepo me sofo no eye teamwork so me na social media we the computer ma we say eye teamwork na very soon omo police bebem and no baby says if this is not real, it's not true, then you need to take it up. The action will be taken very soon. Next week by Monday you hear. And if you knew say all the action beba mo, why then did you give him money?
Why na maniska? Me abrante no abepa chew abepa ho chew say wopa chew say de si ye say wasan ye bibisa. O kan so maniska. Okwa Japan no. E na mama Lydia se papa yesrew. Fa na so o mama wo hoda. Omuni woda. Ato de adina pese nipa boa. Obi ama 50 Ghana obi ama say mesre be mase. Okay. Adaworo. Enso obi o he bia na so. Se omo ho akire omo a, omo ma ha matwa esika na ha the maximum amount which is payable no to this lady or to one 500 Ghana. Okay. Once to for so asaba. Once one na ese busa no kwaso. O mama ni mu. De me kotena ase a de obagie ma no special items bia no obetua wo. Ntimi dada bra ma kotena manim. Iwe pepepa card wo ha na o hya na de akoma no. Se bia obeda ya ha obi aba wa kyere ya aye 11 days. Oh. Nti ye ma wo bi ni 2 weeks kra wo ha. Wo ba won so obi ana. So obi ene ya. Nyo mo mba council nko a. Ye mo obi na. Because e believe na ma was here 2007. Obi be wuto ye so. Ye hu ba bi e woni ofri. A che no mo se ofri go kana ba na mpiti o GTV. No no Africa or pressure no be wu ye. Sanya SCC positive wa nka be kwa kwadem. Sana ye na social media ba nka be kwa kwadem. Nti ha no ye nyi wo pi nti ye mem with my anointing me nya fi church of Pentecost obi a wo pemasem bi anka no kwere pa se me azafe na za me ye bi da ebi so nse da na nipa bi a wo comment se me ya azan na na ba comment se me ya azan ewurade ma wo soro fancy nti si so ewurade nyakopon ma wo soro agrada ene wuni wo be koso asresra de na abebre wo ma nyame na mensa so asa won yare ya ye charge wo ba spiritual items omo kire wa yo pe na wa wache metia me da nyame asese mo bae no on procedure na da wo nya wo shana no mudi nkomo omo ba manim nti before so wo shana mra na de yeso de watwetwe da beto ho ma hweso ma me so se na ye wo hyase yesei interrogative we pe na ma hwesu nsum tachi se eye honam yare a hospital na mako se ye sunsum yare a na ya teni wa so spiritual items na woto eni so a afi na ye de foforo ebeka ho na wotua ka na wo ha obeyi su kakra bo so be ma de akofi akoye nti ye ba ne se na papa no 4 months me na ye say yesu antekino 20 minutes na de sa yare nti with me as a healer also bampa bu ha na wapam no say ofre wo no wo frɛ na ire no ono ani kan ama bi na wapam no ma no kɔ the next day say eye adwuma hyehyeye omo tena ase na hyehyeye so ma hyehyye because computer ma pagya tambia nipa gu ne ha tambia nipa banti ya hyehyye sa adwuma mfa nto no so eye adwuma hyehyye akua ɛna ɔse wo de nsɛm bi kura gu ne ba no so sɛ ne ba no ɔno frɛ ɛna wodi na tem na ne ba no so frɛ ne ba no mpo de ɔkyerɛ ne sɛ we mu nkwala nketo ase mu na mo yɛsɛ anu awu ntem no ade ade akua sɛ otimi prove atade na hyɛ na yere wɔ afidie no so anti na on prove sa audio no sɛ kɔba sɛ ne ba bi frɛ me eye adwuma ɔmo hyehyye ma ɔmo hyehyye no me da nyame ase sɛ nipa na frɛ no ɔte sɔfo ne papa na yere kɔ yesa me no mo hyehyye fɛnso akua efiri echineko me TV no so be yede wo de ho voices upon voices videos upon videos so amade aba akua mo na mo hwe mo ho yie o ye nipa ben mu nyina ne kura adwenepa omo ye se omo de be attack me omo butaye nyina ne sama kodi na agara da echi butaye a ekura omo nyina ni o nso me so le amete me fi Kotwa ni nyina omo butaye ba ko pen se omo so omo ntia se me makodi evangelist mama party echi se wonim nyansa na wonim nyamesura wonyimi sa obi amana na tia sase ba ko so hwemana se no te ho ma me wo ne se eda agrada abebie na so dia no se me kobia he will expose me. That is absolutely nonsense. Absolutely nonsense. Now, woman, answer one man in 2014, 2015 say, "Men fast off for her." The act of stupidity. What that's na Portugal, 100 in Kwasiasem. What can you be so? Me video be a video to video.
Now I have proven everything to you. Oh dear, who are me videos so ye? Now so me you dear. Yeah, one who will be affected. Show my videos, let me also show your videos. Oh, by Manchester can be this software. My answer was South Africa. He kept on chatting me. Oh. Number, what do you want? Only software was maha. Ntimeje wa de nka be ye ne nyewu manase fo no twetwe fom dimi matem se me ye kwasia se computer ma jimi fo no se wonim na won jimi ni se wo pa agrada asori a na wona afre me o manase bi di so fo na we akwotena Portugal ho me say I'm coming to tour Europe so won say July na beko yeah okay I'm coming to tour Monim de ekura me. Wo ye expose you expose. Wo ye expose no ma na ye tai. Eko na ba ye expose fefefe mu hunu. Sister ko se do si ye na analysis mu hunu. Wo de da bia sa anya me a kokubofo anya kokubofo a agrada. E de na wo je free o. Say wo ma na say to wo be hye me computer ma say. Say wo ni mo on the 2nd August. Opa agrada asori ya me expose na wo me expose o de yo be twa ba ko pese ma me fie nso age hwafa me di me ira kotie ntu atwere ma o video mo de nkwase asam kwa mto ka o the videos are here yi medie nam so me nyi wo de so me I dare you yi nam so me nyi won me expose yes na wan won me expose yes na wan wo di wani asini paso saa de na kwabna manase obenya Say na wo so waja asore ye. Opa ka de ogidie wo bia fa kan ho ntam se wa amma me computer ma ha empre 9 se me fa so fudie ma manye. Ene ne ho tai. Ba bia wa hye ono ma firi no ehu. Reverend wo su bempa. Me nuanom no nyina fi area ba ko. Me no father amfo nye ne me ba wa sore ne se ni pempo e wo ho a. Asofo Saturday mpo wo be ja mic na to de amma me. Sa ne mo nyamu yi e na wo me no mi enu ntam ne sa abu. Papa, minua, ti pensu. Ani boy kotrem. Se sabe, ntamfa kan ne nka se bontito me fan kodi. Wa tena se din agya bempa na hwede ebere bi etwa mu de ma na se di ye wo. Di watem wona hu kuro ho ahoni egu wani masese nei. So wada no dua broni asa ba won ne ntam no wo Brazil. Papa dia ene agya bempa ye very careful. Sadie ewia boy ne saa so se ne nsuo so enso be saa to me de mitimi hit if you neko eye papa to pa show my video I will show your video say things about me I will say things about you the bloggers are here the videos are here ahwan ye behunu me mitimi hit mani adene he mani mu me computer mine Oni pe bie no baga wo ye ni pe bie ni Ghana ni wiase a obetimi de me mati kwato from da afa na me be ma agro na so de nsu I will play all the videos I say when you break manasis o kan ho bi one kan kwase asem one na ma me video no be Japan no one framing ka wo ye balance journalism a wo be frame he never called waje ya na pa amansa mehwe wadi atoso ya wode ye ne de bi bayawo ya de bi bayawo sa wo won informant wa ha ye bere bi asoma mo bibi to fo mo fa wo su bi kra wa address ba bi ate nyam kra wa address brodi bi na mo soma ye fa na atla wa address nyina kra me ye pon ya meyi manasa address a kire mo the telephone number de bi bia ne dai wo dem nyina kwa have the video wow ba bi wo ye adwuma nyina have the video na wa asema ba Japan nka wo waba me hakura pen se wo me say wonim na wo ka agrada wa na me say hey agrada me kra na first person we dey invite ne beba sa on the 2nd August ne kwa me kra na first person me ko makonya kakraka ko mo mbo nyina me yekase so me kra makonya kakraka e wona me kwa akotena sa wona wo frɛ me ya beka matue Nyankopɔn de sofo bi ahe wonsa Nyankopɔn de sofo bi ahe wonsa se wona bu aten and I know you are tepa man hene.
o kan sam se na henie enwo ho na atefa man he unu tumi ekura no otumfo sabe wonye abofra o se wode obi akwesi so na wode wasema akoto social media nti no metule frade so asante ahenie no enko no sa Prof de nti amani abre kwabena manase so menim so baba ba respond fa video so want me am fa video wa me lebutu oba so na me di ni se ya ma expose me yintumu da Prof you better wase you very careful adwobrel na mo hyehyɛ ya mo hyehyɛ no obi ansuro mu me say this are the audios are yi mo de mo mfa mra mo mpupu mo to mra na mo be hia de ano ode be wuo mama mo mpupu mo to mo mpupu mo to mra anya boko akwa anya boko ntwato so ya mo hyehyɛ no mo na mpupu mo to mra se bai o na di ka blow ye ewo ho mo mpupu mo to mra ma na mo no mo da wo dokọ wo da ba kum medumu HIV AIDS eyi nyina ba tuga tama etwe mo moja ya doctor declare kira wo say wonya HIV AIDS mo mpupu mo to na mbo mun say yes some so me no mo wi na de ma hye pa abusia for na dia di tofi nyina ka ho na de bi so atwia mo mpupu mo to ye beda wase abusia ha ana ye de me fa me number tuga me number is 0244571050 0244571050 me kan say amanfo monwu adwuma hyehyeye wonderful na akwakosie neto atwa papa na pachew na mobetini nyina wo mframam ewo mi TV nso ne bibia strong TV mbonu Facebook na sefo nyina say the bloggers ife ye de nyina so amomo na wo ho ahweye ne nipa nye mo popomoto na mo hu no manie mo na mo se mo ya bloggers me kwa de me ye over blogger ekuya me fancy wa Prophet Dr. Lawyer Eric Nana Kwesi Amponsan ye bona bodi ka se computer man enei ni videos ene na mabonten na manfo bi kire mu se wabegi ni sika wansa ne yare afede wo pompam wo kese wo mo na ade no enei ye ba ne na so wa kire mu akire yam ye hu se na enye no krane mum adwuma hyehye ebi ena ne sofo a na owo ha edi wo mo ekoye ekoko na vie ene wo mo ye sa adwumadie no ntenei no he's been vindicated. Like, let me put it that way. Media mejiso no screen goddess ekia Italy many wafa ene Kwesi Black ena ebaye menda mabo afon so asibebre adabove roofing sanso ena Imam Ali Spiritual Center ena www.grace kwandaho womo ene soma sen ema media ne nkomo twetwen ebesomo mame emfa wo ensi Biene, and you are no near dog for me to see a movie in my yard, and come on tinting be our work of curiosity any bottom. And to say, who be Sika, a complete project now, oh, yeah, no. As I saw you be to our bills are highly up everywhere anymore pressure now. And who be here said, who best set your business, I didn't pass to the other bro, wano. It is only me I do as our kind of but more dear family number, and also click on the link, number and name and I set up a profitable online business. As our business way, you know, who be this so far so much to be this so far so you level here. What to me done in my man answer okay. The one with this so far so baby I giant and necessary to see a jump at you. I be sharing some more business legitimate every said. I finish soon your mouth forms and modify little taxes and your benefits every I buy the as a business owner. I have a business deal so no automated and there isn't any selling involved. Yeah, training is your video based and that combo boy. That's also build the website when you are on pay now already. It is self baby and the mount you customer too for better press and this year when you are daddy I show one no ma now when you see that they are completing all the projects needed and work at the end another money click on the link and ask for number and connect with me. Answer Canada when your family base because if you Canada me your mom wife, accounting and payroll admin, me a successful digital business owner. Me das.